toplico kraju rodni moj, volim u tebi slavu jakoj. I pored reke Toplice šeta kraj drage ljubljene. I pored reke Toplice šeta kraj drage ljubljene. Streca je tako blag i mome srcu uvek drag. Po šumama sam zlanim ja šeto kraj drage nekada. Šumama sam zlanim ja šeto kraj drage nekada. Ako još draga čeka me, Toplico voljena čuvaj je. I tužne pesme o nama poj, Toplico voljena kraju moj. I tužne pesme o nama poj, Toplico voljena kraju. Nisi bila preterano taktična prema Boži. Pa znaš da on voli Prokuplja. I ti voliš Prokuplja, ali molim te, o tome ćemo sutra. Sada mi se strašno spava. Ko je slutio da će boso dete suto na nekog niz drum poći i da će purpurni ognjevi jedne komete sijati večno u njegovoj noći? Ko je verovao da će taj dečak bledi... Ne, Duško, hoćeš ti da se baviš poezijom ili da spavaš? Šta je, ne sviđa ti se Drinčeva poezija? Ma sviđa mi se, ali mi se spava, čoveče, spava mi se. Bože, što nema tople vode u kupatiju? Pa šta ćeš bre, snajke? To ti ono naše staro prokupaško. Da se domaćini kupaju i brijaju subotom, kicošvi nedeljom, a pijanice ponedeljkom. A danas je ponedeljak, jel tako? Odlično. To baš odgovara ovoj moje deci, a? Šalio sam se bre, snajke, šalio sam se. Nego sam čekao da nam dođe ovaj jeftinija struja pa da uključimo ovi bojleri. Drž, ne daj i ja zaboravim. A dobro, majku mu, preživet ćemo valjda jedan dan bez jutarnjeg tuširanja. Preživet ćemo, Duško, preživet ćemo. Da mi napravi idemo kod predsjednika opštine da vidimo u šta ćemo da uložimo pare ako budemo odlučili da ostanemo ovde, tako? Tata, šta ću ja tamo? Pusti bre, dete. Slušaj, nas dvojica će da idemo kod Bratislava Ristića Ćureta. Da ti, brate, upoznaš jednog pravog vice šampiona sveta u boksu. A vidite tamo i pazite da ne upadnete u neku socijalističku rupu. Kako rupu? Pa da bome, ti se ne sećaš kad je Dragoljub Koković iz Gojinaca na otvaranju rudnika uglja u Čučanem rekao
da je iskopana prva socijalistička rupa u ovom kraju. Jeli Božo, jeste izašli iz te socijalističke rupe? Pa da Boga znajte da smo izašli. Sinovac, ajde mi kod Ćureta. Tu u Prokuplju imamo razni sportovi. Fudbal je kod nas počeo da se igra još 1914. godine, a onda su počeli da se javljaju i drugi sportovi. Danas imamo i košarkaše, i rukometaše, i Jugoslovensko sportsko društvo Partizani, planinare i sportski ribolovce. Ali smo najveći uspehe postigli baš u boksu. Ajde, posle. Acko, ovo ti je moj prijatelj Ćure. Dvostruki omladinski i trostruki seniorski prvak Jugoslavije. Trostruki dobitnik zlatne rukavice, šampion Balkana, vice šampion Evrope i sveta i najbolji bokser svih vremena u Prokuplju. Znaš, Acko, ali i takav bokser kao što je bio Ćure, takav tehničar, najbolji u Jugoslaviji, znaš, on je imao svojih teških trenutaka. Molim te, Ćure, kaži mom Acku, koji ti je bio najteži meč u karijeri? Moj najteži meč bio je 75. protiv Ace Rusesku za zlatnu rukavicu. Normalno, promenio sam kilažu. Nisam bio spreman. Najteže mi je bila treća runda, kada su mi ruke same padale. Ali ipak uspio sam da ga pobedim i osvojio zlatnu rukavicu. Prednjom, tako, odlično. Poveži 2, 3. Tako, desno malo. To, odlično. Prednjom, poveži 2, 3. Levi direkt i desni aperkat. Tako, odlično. Tako, desno. Tako, odlično. Tako, desno. Prokuplje je danas kulturni centar Toplice. U njemu živi i radi organizovano niz kulturnih institucija oko kojih se okupljaju na desetine mladih ljudi. Književno društvo Rade Drajinac osnovano je 1955. godine i do 65. radi u malim prekidima, a od 65. do danas radi kontinuirano bez prestanka. Te iste godine osnovana je i književna manifestacija Drajinčevi susreti pesnika, koja svake godine u maju mesecu okuplja najbolje stvaraoce iz naše zemlje. Godinu dana kasnije, dakle 1966. izlazi časopis Tok, a počeli su i da se organizuju Drajinčevi susreti pesnika, gde se svake godine okupljaju najbolji stvaraoci iz cele Jugoslavije. Na ovim susretima dodeljuje se i nagrada Drajinac za najbolju zbirku pesama koja je objavljena u našoj zemlji između 2 maja. Do sada su tu nagradu dobili, pored ostalih, Gustav Krklec, Brana Petrović, Miodrag Pavlović, Vjeta Marković i mnogi drugi. Književno društvo Rade Drajinac se bavi i izdavačkom delatnošću. Pored časopisa Tok, koji izlazi uglavnom 4 puta godišnje, objavljeno je i 40